Upozorenje, ne pokušavajte ovo kod kuće. Usisivač je za prašinu, ne za pumpanje. Juče je u Beogradu održan protest neformalne grupe Beogradski roditelji ispred Ministarstva prosvete sa zahtevom za, kako kažu, pravednije školstvo. Iako još jedan u nizu besmislenih skupova, nije ništa novo što smo mogli gledati u režiji blokadera i rušilaca ustavnog poretka, jedan od govornika privukao je veliku pažnju. Naime, predstavnik roditelja 5. Beogradske gimnazije, koji se obratio skupu, verovali ili ne, ranije je uhvaćen kako opšti sa usisivačem. Da, nije scenario za umobolni porno film, već istinita priča o čoveku koji se nalazi na čelu protesta. Vođenje ljubavi sa usisivačem, nekada glumac, danas zabrinuti tata, lično je snimao, pa je tako njegov fetiš završio u sredstvima javnog informisanja. Takav čovek danas govori o moralu, pravdi i boljem školstvu. Međutim, nezadovoljni tata uspeo je da postane jedini lider protesta koji istovremeno usisava i pumpa. Zamislite samo da se upoznao sa legendarnim Slobodinim usisivačem, pa bila bi to romansa za ceo život, doduše sa ozbiljnim posljedicama i telesnim oštećenjem. Šalu na stranu, sramota je da jedan ovakav kompromitovan pojedinac predstavlja roditelje i decu, a još veća sramota je što su mediji naklonjeni blokaderima daju prostor i tretiraju ga kao legitimnog zagovornika. Da li je to normalno? Da li je to normalno? Da li je to normalno?